Apo ganda mo sininyasan, sige nga duwa. Uri mo ta. Anyway, ang subsubli po tiyada kami manan dito laing 98.5 IFM Kawayan. Iti idol tayo nga FM. Kangarod, ulitin niya po iti text line may 0917-150-0361. O nalalakagayam no kasjay. 0917-150-0361 for your request and dedication. Ayan, and ay, maudin apo. Ito yung oras iti programa mi and kasla kurangin mi tamat iti talong oras yung nagatitog da ito yan. And kung ano man ang Aida Pasco Clinton adin June pakikabla man tayo balasan ko nga ni Maria Clinton iti happy birthday na kano itata. Happy birthday Maria Clinton. And of course Maria Peters is also watching. Manang Maria, hello. And from where is Manang Maria Manan? Iowa, USA. Iowa, USA. And Janet Pardo Dizon, makapamiss naman ang Kuya John all the way from Israel ko na nata. And Chris John Ponayo, Jayman. Compare. Jayman compare. Compare making it's me, CJ. Kung ano naman? Hindi ka muna niya ito compare. Huwag ka raw. Kasan mo data? Compare ko na naman. Kasan mo data? Amo no niya data compare. Okay, from Kevin De Gracia Ramos. Blessed Sunday po, sir. Bagay ko, bigay ko palang mamaya yung letter. Ay, yun sa bali manan. Oh my God. When adding. And Karuba pa shoutout po mga taga-Ritown Nueva Vizcaya na Imbangal daw yo from Qatar. Watching here in Dubai para guys, Jay Balasiw Taaw. Ano na to? Morning kada kayo idol from Reynald Rivera. Para guys man si Seaweed. Ayan, ni April, kunana ni April tiname na kunana ni attorney. Siyempre, attorney dito, dito records na dito. Ano nga case number dito. And of course, kunana ni Ninang Sol, iti-reply na, nina pananan, nagtarayan. DJ ti laptop. Dito pa lang? Siguro. Kabailam. Nag-reply Nag-reply when? Nag-response ko naman lang yan. Basaan? How I love the song Forever My Darling. Lumaglag to. Iti pusok ko na. Ipusok ko na. Dawat. Dawat mo nga. Madanon dayta agong daway. Sapay lang kumata. Ipateg ti apo. Ano man? Agyaman akti ado. Jun Kenje mag paiso at dapay balasang ko. Ibiro kanya man kitdi. Hehe. More power. Yes. Ay ko. Diyos ko. Dumteng tula ta deta ninang. I'm sure of it. Yan. Tantula. Wow, kansyon na ito. And kung naman ang Maria Peters, hello FDD, I'm still watching here in Iowa. Nabasa pala di Gine. And Maricor Kinjagan Esteban. Good evening po, watching from Hilo, Hawaii. Oh, Kabsat Kathy, at iti Tagalugaram dita ni aksaw ka na. Umutan. Nelly Valiente Mariano Heron is watching. Wow. Hanapin nga ito tati kansyonan. Kumpare ka nga kanta. Siguro. Kabati po Punayo Enrica Fort family from Christian Punayo. Naibang malamyo mga idol. Regards ko nilakay ko. Ray Cortez. Tisara na ikabatuan Isabella. Wow. Ngarod, as requested, ito yun na po di sonata na paluan kumpare. Ang may paay kadagiti kumpare nga sabali iti panagkita na kinikumare na. And abay bagat. May kaag kumablaot to live. Hindi tamo kaya. Okay, ni Apo ni Radyoman Chris, Yabantaman. Chris, yun ni Sir Jan. Sir Jan, yeah. Datapay lang ni Sir Jan. Awan, naglimbangan san. Maturog. Awan. Okay, sige. Datan, kumpare. Sabali mat. Ay, kala ko may sasabihin si Kon. Si anang arutin na ka na dyan. DJ, anang na ka na. DJ Aratelis, hindi mo. DJ. Agor ka, lagi puntain nun anta. Na premium na. Matikmam mo garod. Agor ka, ni DJ John Lemon, di may sa tutay. Tapos ni Abrelata. Bakit sa kanya, Abrelata? Madi. Abrelata, di babae ni Jai. Whatever. Kuamat. Baka no, kuamay sunang.
Brenicas. Okay, Lomi. Rod. Tinag-request iti kumpare. Dahil tingaro din ako. You're still with your Manong June. Together with John Mark Pastor. Ito lang 98.5. IFM Kawayan. Ang idol niyong FM. Kasta unay ti panang daydayaw mo kini bakit ko. Amin na pa nagtaripaton na kadak nalipatak mo ten a pamilyana. Aglalo no nakapelas ti nakiting tamatam di maisina. Madmadlaw ko day tangyam respeto agpaliiwak ta. No maminsan jak kayat nga iparangken ka ni bakit ko. Isumeten ti sipsiputam imbes nga tay arak nga tagay mo. Ngem ti madik kinursunada tay panang tetex mo kenkwana. Ulitem pa'y ti maminsan pakanen kan iti Granada. Amok launay adi ka kontento kini bakit mo. Sang petang para saan sano tumawag idepempay ta cellphone mo. Ianos nakit di amakit din naken ka nga aging babaro. Maamiris mo kumatirigrigat ken kani bakit mo. From Emmanuel John Castaneda, kunana, congratulations Sir June and John Mark sa 100,000 subscribers ng Karuba sa aming YouTube channel. Pabati naman ang mga singers natin sa LFG Diamantina, Sir kunana. Pagka-shoutout man, idol, kinilakay ko, Ray Cortez, at kaunay lakay, mailiw na kaun, from Singapore, thank you, idol, in more power. Ay, kaagawid ka, hindi ka pampamaganita, at ito yung sibog ka. Amok launay, adi ka kontento, kini bakit mo. Sang petang para saan sano tumawag, idepempay ta cellphone mo. Ti anos nakit di amakit din naken ka nga aging babaro. Maamiris mo kung matirigrigat ken kani bakit mo. Ala ka dili pati muntarik nam kani bakit ko. Dagiti putot mo ti asikaswem saan kat ni bakit ko. No di ka anaragsak dim iramraman iti pamilyak. Dungdungan ti pamilyam ta isudan tot pagsandagam. Amok launay adi ka kontento kini bakit mo. Sang petang para saan sano tumawag idepempay ta cellphone mo. Ti anos nakit di amakit din naken ka nga aging babaro. Maamiris mo kumatirigrigat ken kani bakit mo. Maamiris mo kumatirigrigat ken kani bakit mo. Okay, 20 minutos abo, kasagbayan, ay na, kalpasan iti las 2 ni Malem. Siyempre, kadayla to, dagito'y kakataraking. Karuba kayo, Manong John and John Mark. Kaya hello, Karuba from Porterville, California. Kiniya Kabsata Charity Lianes. And I'm happy to see you again. Karuba ko na nakahabol din ako when for the last hour Kabsata Charity. And kunana ni Manang Aida, request ko man ading Ajay, si Katiga po. Ayan. And kuya request naman di tulong. Kata,
Naman title na nakakantan. Tulong in the Wind. Loving Wine. Eyes. Tulong in the Wind. Kuna naman ni ating Janet. Anyway, yan. Awata latadatan. And, pabati po si SB Neil Galapon ng San Mateo, Isabela ni Virginia Galapon. Wow. Yan. Good afternoon, Kapsat Neil. And congratulations at naipimano mo dito yung radio. Siyempre, Sangguniang Bayan member. And to all winners, abo, iti recently concluded ng elections dito sa San Mateo and apo makipagrik na kami katikiti pinanawan na po board member Napa Hernandez and they are seeking for justice. Justice, yan. Justice. So ka na? Oh. Justice. Mm-hmm. Di kaya tugtugod dyan ako nga mapanitoy ko kawayan. Baya. Nag-justice. Gastos. Ay, nag-justice. Hamot unay kay? Nagastos kaya? Adala ang ni kita mo. Dati masidagan niyo. Adalang ni Michelle, madi ka makaka-catch upan. Huwag garap. Anyway, adi request na nga, if you could see me now. Okay, masapol nga iparabaw da ito ita tugtugan tatay jay. Ayan. So, bumasa ka ba lang while I'm preparing this song? Hello, watching again from Las Vegas, from Mercy Gangani. Hello, Karuba from Solana Nueva Vizcaya, from Peri Totok. Kuya na yung pagngamalam, Peri Totok. Kuya na yung pagngamalam, kasi kumantay, Brian. Sino deta? Yang Brian deta. So, nga Brian deta. I'm looking for the easy music ko na na. Umatulig easy to yan. Sabali na. Madi aja. Pero ko yung easy nga rin titigil ako yung easy ko na to yan. Easy. Pero kita yung easy. Wait lang apo mabit lang ka sa bali dito organ. Baka sa country. Awit ko. Kata ya? Sa bali mo. Sige, bumasa ka ba lang? Halata nga. Watching from Tarragona, Spain, from Lian Borromeo. Hello sa inyong lahat dyan. Watching from Canada, from Imelda's Sweetie Heart. Tinagan na. Dito yan eh. Nasiman na rin. Sirog tipan din baby kininineng, utang, pitaka. Ngakan tayo po nagadaw. From Christian po na yun. Baling. The Pasco Clinton is watching. Infinity. Hello from Palm Springs, California. Kunana? Baliwan talatan. Yan, here's ati barbarong version mi apo iti sonata nga napolwan. Ano yung pagana tatay nga paulo na? Tulong in the wind, tulong in the rain. Nakinata. You can see me now, the one who said that she'd rather roam, the one who said she'd rather be alone. If you could only see me now, if I could hold you now, just for a moment, if I could really make you mine, just for a while, turn back the hands of time. If I could only hold you now. Dato yun. I've been too long in the wind, too long in the rain, taking any comfort that I can, looking back and longing for the freedom of my chains, lying in your loving arms again. If you could hear me now,
Fleeing somewhere to the lonely night, dreaming of the arms that held me tight. If you could only hear me now. I've been too long in the wind, too long in the rain, taking any comfort that I can, looking back and longing for the freedom of my chains, lying in your loving arms again. Instrumental. Yeah. Yeah. I've been too long in the wind, too long in the rain, taking any comfort that I can, looking back and longing for the freedom of my chains, lying in your loving arms again. I've been too long in the wind, too long in the rain, taking any comfort that I can, looking back and longing for the freedom of my chains, lying in your loving arms again. If I could almost feel your loving arms again, if I could almost feel your loving arms again. Wow, po, iti live version with Sonata number 1. Loving Arms. As requested by Melanie Hook Mon. Madin, ni Janet, tatay. Aywan, Janet Duzon, gayang. Ayan. Duzon. Ayan. Duzon, ah. Kanta dito Diyan. Ito Duzon. Ano? Kung natapos ko ang aking pag-aaral, Duzon lang. Doon lang nga dyan. Ay, medyo warning kami na. Yan. Hello po, babati naman po mula dito sa UAE and sa family ko po sa Santiago, Isabela, family Benito. Thank you from Haisi Benito. Ano pa eh? Babati po mga idol mula dito sa Hong Kong, sa pamilya Hookmon at Havillonar. Maraming salamat po from Melanie Hookmon. Yes, and tatay tapay lang i-request jay in record na tirabi nga sonata. Ay, lyrics ko. Send mo, di ba? When inside ko keng ka, adataya mo awan ito yan ko. Adita. Awan ito eh? Ito yan Atan mo. Italatan na. Ay, dito ilatan. Wan, itakalatan nga kumantan. Okay, so nga rod, ipangigmi kada kayo iti record melody po nga sonata apang ko inyaramidan ti lyrics na ti Ilocano version na ti sonata nga na po You Are the Reason by sino kanta dyan? Callum Scott. Ayan, and kinansyon pa ni John Mark Kasigod, and that's it. And nalpas nga rod ti Ilocano version na. And please subscribe to our YouTube channel for more videos and more songs. Nga rod balong, ready kan? Wait. Pwede magkastay natin eh. No gift. Pwede magkastay natin eh. Ate lang tatiga mamon Kasta. Okay, so ladies and gentlemen, with so much pride and dignity, at duyan, diti barong kaanak nga dandanimiten gasawan. Wah! Manulaengen nga tawen, bulan. Tawang pa eh. Ay, tawon pa. Sige, sakto. Malinto tumaderen. Nga! Posible ah.
Ay kita ininong nga ninang mo, babag lalaki danton. Kahit gusto ko. Ayaw. Okay, Rod. Sika, tiga po. Wow. Tiga po, no? Pagkri-kri ka, tak. Age bakibat baru kung sikati makagapo Forma ng awan pa'y turturog Ida Clinton. sublianan akon awan limbong apam panunot wenta sikat makagapo nga addalat anges ko awan namnamakon uliyek amin na bantay dalya sa tektitataaw maragpat kalaeng singgaluta urnusen biag kurik na en kadit unuy tasikati makagapo agtegtegergerim imak kaputawan kat denak mapes-pes-pes ti barukong mangpadpadaan ken ka numaibabawik lang naglabas paparanyag na lidem apas pasamak titunggal ka nito ti inaldaw-aldaw sa lakniban ka uliyek amin na bantay dalya sa tektitataaw maragpat ka laeng singgaluta urnusen biag kurik na em kadit unuy tasikati makagapo tasikati gapo masapul ko tagyak mo tata uliyek amin na bantay dalya sa tektitataaw maragpat ka laeng singgaluta unusen biag kurik na en kadit unuy tasikati makagapo Okay, nga ro, dito sa natin na poluan. Nababada dito ko na. Activate Windows. Ano naman? It's okay. Ayan, medyo bumagbagsak ka po ito. Frame per second na ito Facebook Live. But Ayan yung anyway, FPS, sabi niya? Yeah, 31 FPS is tolerable pa lang yung nabimbagsak. Ito 2 frame per second kung kunan na nakit ka na sa wan. Hantag ko kuti DJ screen dan. And it's 2.55 megabytes per second. Iti iba't bato na dito. And we have 2 live Facebook says. Apo, Facebook says. Facebook, apo, dito personal kong account. And we also have at a 98.5 IFM page da. So you can view us in 2 different angles. May isang naka-front and medyo naka-side ba set. But also, apo, dito radyo, mga ganda kami live. Dito lang apo, istasyon. Aha, dagiti ito tumapay nga pangablao balong. One. And, Mga idol, pabati naman dito sa mga kasama kong naka-duty sa Rescue 119 ng Malig na nanonood na sa inyo ng live streaming from Ian Managelod. Nagpinta sa at ang tamon, JM Pastor, and Auntie Aida. Yan, thank you so much, Auntie. Request ka man, Jay, Apo.
Arroz Caldo ni Corazon, watching here in Saudi Arabia. Apo. Dedicated to all Bagilinians. Lagi masta, Arroz Caldo, Corazon. Apo, Oray mata, isanga, garapon, kung kunana na yay. Amom man deta. Ana, di kanta nga di nga pinasurutan na ya. Taratatat, tararatat, tararan. Taratatat, tarataran, tararan. Esta storia di un amor con Ana, todo el Siguro. viento del mar. Ana, Aji man masahista man ni Brong. awang arti lyrics ko dito ay ang ko pa yung iaramidan. basta Awang pa yung lyrics ko. Ito na next airing ta, kabisado tanto dagitan ta na iaramidan tanti lyrics dito hindi. Okay, iti oras nga karo bakit 2:36. yeah, 2:36 and iti pada. patalas sa 2:44 so nga sige may sabi nga sonata tingnan tune. Apo agrigat eh. Hello, Auntie Eileen Flora. Yes, she's watching now. Apo Well, nakariingay naman ang Eileen. So good Kunama- morning. Overspeeding ka na siguro. Buti walang pulis sa naadan mo. At Charity Lianas ka naman ng tinga Cathy. Nakahabol din kung nagaming. When overspeeding nga Rod. Okay nga Rod, may isang sonata para katagiti mamartag. Tingin kami sa agod tata. Dagiti bigbigat pa ilaan kat nakainom daan. Anya. Panakanin na kita. Kasi nalipata at ito yung napekta kang kansyonin. And anyway, dinggente kumamit na po tirik na and dagiti kanain nga nakainom. Apay nga tanga kanain na nakainom. Okay, dagiti may isang harison. Alawan mamartag ako, no ti malam ay uminom ako. Uray tanal paskun ti obrakon, natari patukon jay taltalon. Alawan mamartag ako, naruam akon outside di kulambon. Oray no bangi mon takuhamon, naruam akamat maturog balkon. Geburay no bangking pagnakon, jagpayamon ti ayan kong alubong. Di yula amon no apay tukod tingad ko tada nangiwat apakot ko. Tagay alipay pare tagay kayak pay tamakabigbigat pay tagay pangikat kulitiday takas lamat awanen sersarbik jay balay. Tagay alipay pare tagay kayak pay tamakakansyon at pay tagay ipapasko tumagay tani bakit sermon na di agsarday. Anda ko kakatawa di technical department adan sa mapaspasagitan tatitan. Laka. Apay nga tangan na Dami sursurat apay ni tanapo Sergeant. oran dati organ kung kunagtogi di ay apo tinira yung matan to technician kung nana na Alaga. haan mo na mo. Okay. Nakatorpos met dagiti anak kon bay may salangit ti parikot kon tay dakkalang iwat ni bakit kon day tatga po amamarteka tay din panagsarsar dengat putputak madilaw mo amin ket madilaw mo isu nga arak lang di katukad mo. Tagay alipay pare tagay kaya pay tamakabigbigat pay tagay pangikat kulitiday takas lamen awanen serserbig jay balay. Tagay
Nalipay parita, gay kayak pay ta, makakansyonak pay. Tagay ipapaskot tumagay, tani bakit sermon na diag sarday. Sino pa iti? Na pa. Aja text line, awan sapay text line tayo di pingasimbang po di messages ta. Gandang hapon FDD from Auntie Erin Flora. Yeah. Kana man ni Gali Cortez, hello kabayan, pabati man kini Mrs. ko ni Celia Mahor Cortez nga dito UK, agiyaman kami. Yes, and datay man tumang kabsat analpasan tatay, dataga tanalate kang amin na kabsat charity. Aha, and ngarod kakabsat may nagkasiya. When 12 bumagbagsak iti frame per second, nakita 2 frame per second, 40 frame per second. Ayan. So karod, agsubli kami abo kalpasanti sumagmanong palagi.